vyose ariko kimwe nira lakini chenye anajivunia. Imana nuko irata uko dusa. Mungu atazame gisi. Ntabwo irata makoti twambara ibi. Bwana ajivunie makoti tunazovaa. Ntabwo irata inzu dutuyemo. Bwana nyumba zenye tunaishi. Umutima wawe nibwo bwirata ubwira. Amen. Igikoresho. Shombo. Amen. Amen. Igikoresho. Shombo. Neza tufanyesha. Amen. Iyo tunakuwa igikoresho. Nikiongelea kuhusu chombo. Haya majambo nataka kuruka kuhusu wewe. Haya maneno nimeanza kuyasikia jana. Nilikuwa na keti na mke wangu kasi. Nikasikia haya maneno. Yanasema kuhusu chombo. Nikasikia kama naweza yaongelea. Nikiongea vyombo. Najiwaza hapa kanisani wala ndani ya nyumba. Kuna vitumikisho mama pastor anaweza gusa. Mwe mtaweza gusa. Mukivipeleka vibana sikia kama ukiangalia igikoresho chiwe. Kwa sababu ndo chombo chake. Ulitaka kuharibu. Nicho jambo kuvuga. Ndo neno nataka. Yeremia 18 mstari wa kwanza hadi 6. Ariko ikinyamu kurusisho nasha. Kitu chenye nilikuwa nataka sio. Chenye nashiziki ahantu wabona. Mimi nikiweka fasi kitu hadharani. Ni kwa sababu niweze kukikontrol. Hicho kitu nakuwa nimependa. Sitaki kiharibike nisijui kama kimeharibika. Na ndio sababu kubwa. Sisi ni watu wakubwa tunaweka mingi. Ndio wenyewe wazazi walituambia walituambia tusifiche kitu chenye kinavutika wala chenye tunapenda. Tunapaswa kuweka fasi ya zarani. Kwa sababu baki unakitazama. Kama kimechafuka kama kimevunjika uvijue. Lakini kwetu niko na mke wangu hapa. Ananiua sana. Tukiuza magilasi. Kila asubuhi natizama tena vilauni vinapaswa kuvunjika. Uliweke ufanye nini vitavunjika? Ndio maana kinaitwa kilauni. Lakini kikivunjika ni shida ndani ya nyumba. Kwa sababu gani anavipenda? Anapenda vyombo vyake. Sasa Mungu abantu twese watu sote twavuye. Mnajua kwa nini tumetoka? Tulitoka katika si ndio kweli? Amuntu wese yabumbwe mwivu. Mtu yeyote aliumbwa katika udongo. Sivyo? Si ndio kweli? Imana imaze kwitegereza muri tangiriro niko havuga. Mungu alipotazama katika ikintu yaremye ibintu byose kwisa ni byiza. Akaona vyote alivyoumbwa kwa kwitegereza Adamu. Alipotazama ibintu byose ni byiza. Akaona vyote ni vizuri. Ariko reka maze kuvuga kubumbwa kwa Adamu. Acha niseme kuumbika kwa Adamu. Imana ngo ibutatu bwose buja hamwe. Baravuga bati wakasema ya kwamba reme ikintu mu shusho yacu. Tuumbe kitu kwa mfano. Hicho kitu cyo guhimbaza Imana. Kiwe cha kumtukuza. Ikintu turade mwisi twishimira. Kione hicho kitu Imana mukuturema. Mungu mkutumba. Yaturemye n'ibikoresho. Alitumba kama vyombo. Imana mukukurema yaturemye n'igikoresho. Mungu mkukumba. Kwawe yaturemye na stati. Akukumba kama sanamu. Yaturemye nka dese anime. Mungu akutumba kama yaturemye ifisi numbero kana. Mungu alituumba iko na kitu fulani maisha yako na katika maisha yako. Kama Mungu anatenda kitu kuko ari kijuru. Afanye kitu achini jinga. Inafanya kitu iko na lengo la kesho. Mungu mkutumba. Yeye aturemye kugira ngo tugire tuyihimba. Alituumba kwa sababu tumutukuze. Amen. Usonye mu itanguriro ni ubona neza. Ukisoma katika Imana ngo imaze kurema isi. Mungu alipoumba watu. Abantu baragwira. Watu wakawa wengi. Walipokuwa wengi. Gukora ibintu byonona Imana idashima. Wakaanza kufanya ariko Noa we. Lakini Noa Imana iramushima. Mungu akamumjia.
igikoresho kivuga izina yumva mu bandi bantu bose yaremye ko Nowa ari wo muntu wenyine akiri mu mugambi w'Imana. Iyo muzabwira mugenzi wawe kuba mu mugambi w'Imana, ambia ndugu yako kwa katika lengo la Mungu. Iyo uri mu mugambi w'Imana, ukiwa katika Imana iri mu ijuru irishima. Mungu anajivuna. Iyo uri mu mugambi w'Imana, ukiwa katika Imana ikuragira ngo ati wa muntu acyari mu ntumbero yanjye. Mungu anasema anatazama na ikakubona n'igikoresho kizima kiri mu nzu yayo. Kiko katika kwa sababu hapa duniani isi ni y'Imana. N'isi ni y'Imana. Dunia ni ya Mungu. Imana ni ya ile. Mungu ndiye aliyeshia kubikoresha. Ikaweka vitumikisho wala vyombo. Amen. Amen. Ikibazo mvise muri kino gihe. Shida ninayo kwa ibikoresho Imana yashizeho. Mu bitumikisho yashizeho na. Ilikuwa mimi na wewe. Ayigiye kuraba. Urashobora gusanga ari wowe usigaye. Unaweza kutana na wewe usigaye. Wala mimi na wewe. Abandi bose batakiri ibikoresho by'Imana. Wengine wote sio vyombo. Ikibazo kigaruka tuyakwibaza nti. Swali linarudi na tuliza. Mbega kuki Imana kwa nini ikihangane ingali na kuvumilia yatimanuka ndakwereke kwa nini ujya umumvyi umangalana mpaka mbega nanje uhoraho sinoshobora kubikorera abantu banje siwezi nikabifanyia watu kubaho kwacu kuishi kwetu uko tugororotse sio kwa sababu tuko kubaho kwacu niko dufise umugambi n'Imana kwa sababu iyo umuntu aba afite umugambi n'Imana kama mtu anampanga ibibazo byose biza tatizo zote Imana irakurinda. Mungu anakulinda. Hicho ni cyane. Hicho ni cyane. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo muraba mbashushanyije mu biganza. Wanatazama na waona kwenye kitanga zanyu. Tena ulinzi wewe. Ndazihoza ko amaso. Nazibakize kwa maso. Hadi nawe Yesu yavuze ijambo rikomeye. Yesu akasema. Aravuga ati ntamba zanje. Wakasema kabisa. Ndazumva. Nazisikia zinanijua. Kandi nanje. Na mimi. Nazijua. Niyo mvuze ziramenya. Tena nikiongea niyo zivuze ndazumva. Tena nazo zikiongea. Abantu bahagaze nk'ibikoresho by'Imana. Watu walisimama kama ibikoresho by'Imana. Ukisimama kama chombo cha mbere Imana iguheza vale. Mungu cha ibikoresho by'Imana. Kama ukiwa kandi Imana iguheza iragushigikira. Inakusupport. Ibikoresho by'Imana. Ukisimama kama chombo Imana ikwereka ko uhagaze nk'Imana. Mungu irakurinda. Inakulinda. Abantu benshi muri kino gihe. Kwa sababu watu wengi sijakazi. Kuzagwiriye. Vitu batazi icyo bazira. Watu wanakufa intambara zabaye nyinshi. Abantu benshi bavuye mu mugambi w'Imana. Wengi walitoka katika shetani katika wakora nacho wamaze mu Mungu anaona kama wafanye. unasanga ati aba none. Anasema Nonekejo. Nikimwacha atakono n'abana b'abantu. Atakono n'abakobwa b'abantu. Atakono n'abamama b'abantu. Atakono n'abagabo b'abantu. Ntakindi mukureho. Acha nimtoe. Anasema fulani amekufa. Ngaba ko yapfuye kuko yanze kuba mu mugambi. Angalia kama hapo kwa sababu yubaze guhagarara mu mugambi w'Imana. Ukisimama katika mpango Imana yagushigikira. Mungu anakusupport. Kubwira abantu. Napenda kuambia watu uzo muri mu mugambi w'Imana. Ukiwa katika mpango wa Mungu. Nubwo abarozi bohagu. Hata wachawi bohagu. Hata mapepo ya siri. Imana ikigufise mu kiganza. Mungu angali kaona katika Imana ingumbero. Inaona neno. Yiri yakujana. Nitugomba kuzoyimana neza. Wakitaka wasimame. Hata wasimame. Hapa tunapaita Chibitoki. Kiose Mungu yahaguruka. Hata Chibitoki yote isimame. Ufise umugambi Imana igeze ku mugambi. Kama Mungu anampanga. Ni ibikoresho cy'Imana. Uko chombo cha Mungu. Naho haguruka. Hata wasimame. Kubwira abantu. Napenda kuambia watu. Umurozi je wazongo. Mie mchawi ni rogaji. Umunsi muzobona mfu. Siku mkiona amefariki. Nizobona ko narangije ibikorwa. Mungu ataona kama nimemaliza. Mugihe nikusi byo ndiko ndakora Imana igomba. Ningali na vitu vingine. Niba hari umugambi w'Imana. Kama ningali katika lengo la Mungu wohaduka. hata usimame. Mungu wokora ibyo ushaka byose. Hata ufanye vyovyote. Imana ishobora kundeka. Mungu aweza kani yako. Hari abagabo bakomeye. Kuna wanaume wenye nguvu. Batubeye akarorero. Walitufuia wababwira Danieli mwabyumva. Nikiwaambia Danieli wababwira Shadraka Meshaki Abednego mwabyumva. Nikiwaambia Shadraka. Abo n'abagabo isi hagukiye. Hao ni wanaume dunia ilisimamia. Ibyo bikeneye kurangira. Wakasikia kama vile vimekwisha. Ko Imana ikabafise ku mugambi. Wakasahau kama Mungu analenga na ari ibikoresho bizima bihimba Imana. Wakasahau kama ni abandi barahaguruka. Mfalme
walipowatupa kwenye tanuru, mfalme akaenda katizama katika akachanganyikiwa, anauliza anasema kule tulitupa hiyo watu hakuna chenye ukiwa na chenye unajivunia Mungu anakulinda. Ukiwa na chenye utamjulia hata mtu akupigania hata wachawa kupigania Mungu atabata kulinda. Wana wa Israeli Mungu alipowaambia wakalia sana, walipolia sana. Mungu akasikia machozi yao. Ikasimamisha Mose. Kuna watu nimesikia. Nimesikia kuna watu nimesikia. Wako wanalia wanaelewa sana na chenye sio sana. Nenda ukawalete watoka katika nchi ya Misri. Musa akasema ndasema kama ni nani. Akasema niko. Awaambie niko. Aliwanituma heko. Niko. Niko. Imani yako Mungu wetu sio kujua kuondea mkayanza, sio kutafuta kayanza, sio kwirirwa murazunguka mwiruka, sio kwenda mnakimbia. Abantu muri kino gihe bararusha watu mwezi nyakati wamechoka. Usanga mama pasa chakwa magara baririmbye hano, mama pasa ataita waimbaji hapa, bakati muri hehe, wanawauliza mko wapi? Ngiye gusenga mukanyosha, nilienda kuomba kanyosha, mvugishwa n'Imana, nilisikia nabii wa Mungu. Hauja kuwa chombo cha Mungu, wewe unaaba igikore shima na chombo cha Mungu. Haleluya, amen. Aho uburi hose, kwenye upopote unakuwa na tani ya kuangazia. Abantu rero muri kino gihe watu sasa hizi nyakati ariko barondera guhumurizwa, wako wanataka kufarijika, ariko bociki byomo bivuye mu kanwa k'abandi. Kwa sababu wacha kuva mu kanwa k'umuhanuzi, anitoki katika kinywa cha nabii, ninataka nitoke ndani yako, kwa sababu uzima na kifo viko uzima uko ndani yako. Watu wengi napenda kuambia katika maisha na wakubali nabii sana. Mimi sipendaji mtu anitabiri Yesu mbali yake. Ushakumanurira ibyiza ntagombye ntayibise ngo mwiza sinzobimba. Kao utake unitabirie mema kama sitaki kubadilika ni wa mwema siwezi kaliona. Cha kwanza acha niwaambie Yesu alikuwa kiwelewele. Amen. Amen. Maneno ya Mungu hayako kutupotea. Cha kwanza Mungu ana neno la Mungu linatuambia tujishughulishe kwanza na nini? Ya ufalme. Vingine ni nyongezo. Vingine vinapati tu vinajimwanga. Amen. Amen. Iyo tumaze kwitwara ikivuga, tukijishughulisha na ya mbingu, kulingwa bizoza. Kulingwa vitakuja. Amen. Amen. Kubona ibyiza bituzuri. Na kuona mema tutayaona. Kuba mu gihugu tuzokibamo. Kuishi katika nchi tutaishi. Tuzobibamo. Kufanyiwa mema tutayabona. Ngoraba. Ntabwo ndabagizimiriza aho ndabagizimiriza. Si wafanye mikia. Muri kino gihe mu ishengero bararushe. Watu kanisani wamechoka. Kubera batakaje umushinge. Kwa sababu walipoteza fondation ya mbere. Walipoteza basigaye barondera ibindi bintu bokubakira. Wanatafuta abantu benshi. Nabo bakubakira ku buhanuzi. Kubakira mu mashengero bumvise. Mu makanisa yenyewe walisikia. Uyu mukozi Imana yashize imbere yako.
mtumishi wa Mungu. Nimwemera mukagenda ukagomba. Mukitembea jinsi anawaongoza. Mutongera kukiza. Mutafika katika neno la Mungu. Kuko niba ajya kurondera ibindi. Ukienda kutafuta vingine. Uzohurirayo nayo. Chenye utakutana nacho. Uzamudia. Nicho gituma ndababwira nti ubuhanuzi ndabwira. Ndio maana nawaambia unabii na ukubali. Tena na ukataa. Amen. Kuko kwa sababu hata abantu benshi bazimiye baje gusenga kwa ubuhanuzi. Kuna wengi wameacha hata kuomba juu ya unabii. Umakiruka ngari ya mashengero hali. Wanakimbia kule na kule. Kule. Hapa kwenye huko. Mose Imana yongeye kubabwira ndi. Mungu aliwaambia Imana ina. Mungu iko hapa hapa. Hapa. Imana itakurondera mukayanza. Mungu anaenda mukamenge. Kamenge. Ili ayi ndakuchakali. Yule nyama atafuta. Ntabwo ari Imana ndi. Sio Mungu yupo. Hapana. Alikuri aliwe. Yupo iko. Kandi ahanye. Niacho bituma rero Mose amaze kuwazana. Musa alipowaleta. Ngo Abanyegiputa watu wa Misri barahaguruka wakasimama ninga na majeshi. Ndio sababu bahaguruka ina mabrende n'ibindi byabo. Na mabrende na nini. Hama ngo barabakurikira. Wakawafuata. Bibagirwa ko wakasahau ya kwamba Imana Mungu yamaze kubandika mu bikoresho. Mungu alishawaweka katika vyombo. Ibikoresho. Chombo. Ibikoresho byayo. Chombo cha vyombo. Ibikoresho Imana ikuye muri Egiputa. Vyombo vyenye Mungu anatoa bijyanye mu gihugu cy'isezerano. Inabebwa katika nchi ya. Haya Imana yadukuye. Kuna kwenye Mungu alitoa. Haya ayikira tujana. Na kwenye iko na. Abo ayikira tujana. Kwenye iko na. Abantu bebe tukagenda ukigomba. Tukikubali kutembea kisi Mungu anataka. Aho tugenda muri ya ndirimbo ya rusange. Tutafuta tunaenda katika inzira ni yacana mu muriro. Ngo inzira ni yacana mu muriro. Wacha njie pite kwenye moto. Uzobunga umuntu ganje. Ngo utalindwa na neema. Ndio ndio nizokubabura. Hata ile mwanzo. Aho mwanzo amuvugiye kugira ungere urane. Lakini nitakusupport kwa sababu Abisirayeli walikuwa wanagenda. Wana wa Israeli wako wanaenda. Barashikenda bashika kukiyaga gitukura. Wakafika kwenye bahari ya Shamu. Mango Abanyegiputa nabo barahaguruka. Wa Misri wakasema. Baravuga abantu nuko tubarekuye. Wakasema wale watu bari bakira bacu. Walikuwa wangali wewe. Akakwiye gukorera igihugu cyacu bigatera. Wangetumikia nchi yetu. Imana yamaze kubakura mu buja. Wakasema kama Mungu yamaze kubajyana mu bana bariko baragenda mu masezerano. Iko na wabeba kwenye mahali. Imana yamaze kugukura aho yagukuye. Mungu akikutoa kugendana nayo. Unakubali kutembea nayo. Mungu anakulinda. Waliposimama bashika kukiyaga wakafika kwenye bahari. Hama ngo bahirukira imawanga nyinshi. Wakaangalia nyuma wakaona jeshi. Batangura kugira ubwoba. Wakaanza kusikia uoga. Musa atangura guhamagara Imana. Musa akaanza kumuita Mungu. Nakugira ikintu cya mbere. Acha nikwambie kitu cha kwanza. Ikindi kimwambe kizokumenyesha ko uri kumwe n'Imana. Kingine cha kukubalisha kama uko pamoja na Mungu. Uhamagara Imana. Ukimuita Mungu. Ukumbisengesho ntibirengana ya mabati. Unakuta maombi yapite ya mabati. Uzasubire kumushima. Urudi kwenye msingi. Abantu bazwi n'Imana. Watu wanayejua na Mungu. Baravuga Imana iko. Wanaongea Mungu wanasikia. Barahamagara Imana ikipa. Wanamuita Mungu. Ujashimwe hali vuga ngo iki. Katika Yesu avuga ngo magaze ko. Maaso matendo ya Ufunuo wa Yohana. Wewe magaze ko. Ngo nasimama mlangoni. Ngo ndaramutse. Niko nabisha. Wenyewe anasikia sauti yako. Anafungua ndaingia kwake changie tulale pamoja. Napenda kuambia tunatumia ama nimero y'abadamu bacu abagabo bacu. Tunachukua namba za wake zetu, waume zetu. Ariko nababwira nimero ya mbere yini. Nikiwaambia namba ya kwanza. Ni Yeremia 33. Aravuga ngo Hamagara nakwita. Napende kijiki. Ivya maso yawe atari ngaho. Nenye macho yako yabikweke. Nivikuonesha. Abo ni bande bashobora guhamagara Imana Imana ikumva. Abo ndio wale wanamuita Mungu, Mungu anataka kuba ibikoresho bye. Ni wale waliokubali kuwa vyombo vya Mungu. Kibazo dufise muri kino gihe. Shida tunayo hizi nyakati. Abantu bibaza ko ari ibikoresho by'Imana. Watu wanajifikiria ni vyombo vya Mungu. Ariko ikiribumba riterese ngaho. Lingali tu bumba uko. Imaze kuba ibikoresho. Ukiwa chombo
urahingurwa, unatengenezewa, utandukana n'ibumba, unatofautishwa. Nabagiye ko ibumba kiba igishanga kira. Niliwaambia ubumba ni kiudongo. Ariko ibikoresho bakura busanga ni inkono, udukarabo, byinshi nacyo kibuga. Amen. Abantu rero benshi bagumye mu ruganda, walibaki kwenye aho abandi bariko barahingurirwa. Kwenye wengine wako wanatengeneza. Naho ni mwishenge. Na hapo ni kanisani. Kuko mwishengero. Sababu kanisani. Ameze nk'ahandi umubumbyi agenda kuyora ibumba. Pako kama pale kwenye mfinyanza anaenda chukua ubumba. Kuko Imana. Kwa sababu Mungu. Niho iri kuyakura umugeni wayo. Ndio kwenye kona toa bibi harusi wake. Ariko hari abandi bacicaye aho. Lakini kuna wengine wangali pale pale. Lazaro n'umutunzi. Lazaro na tajiri. Ngo umwe yabaye mu buzima bwa hano mwisi. Mwingine anaishi katika maisha ya hapa duniani. Aryohewe. Anafurahia. Ubundi naho we abaho ababaye. Mwingine akaishi na huzunika. Hao ngo hagera igihe bose barapfa. Ikafika siku moja wote wakafa. Bamaze gupfa. Walipokufa. Umutunzi atangura kurira kuko yari mu muriro w'ababazo. Tajiri akaanza kulia gisa alikuwa motona navyo. Akakumva ko akeneye basi. Akaanza kujifikiria. Ko Lazaro yokoza yojana imajama. Akapewa toni la maji. Kugira ngo adonda ashire mu kanwa kiwe. Kwa sababu aweke ndani ya kinywa chake. Ibyo Imana ntiyabimwemereye. Hivyo Mungu akumkubali. Mungu asubira gusaba. Tena nyuma karudi. Lazaro yogenda. Kama Lazaro ataenda. Imana igatuma abandi. Mungu akatuma wengine. Abantu bakiri mwisi. Kuambia watu wangali duniani. Nimba batashoboye kumva bali abavugishwa baje. Kama wakusikia wale manabii wangu. Nabo mutumwe ngo. Hata haya mahubiri. Abantu bicaye hano mwishengero. Kuna watu hapa kanisani. Base kumva. Walikataa kusikia. Ariko igihe kizoge. Lakini kuna wakati utafika. Hamwe umuntu azokwifuza. Kwa mtu atatamani. Azokwifuza. Atatamani. Nuwo mukoza ko imari y'amazi. Wenye tampata tona la maji. Kweli kuko bicaye aho bandi bariko barahingurira. Kwa sababu unaketi kwenye wengine wako wanatengeneza. Uyo muri kumwe nimba hari ahageze. Kule wenye mkono kama kuna yavuye muri ile bumba nawe wavuye. Na alitoka muri lile bumba. Imana yamuhenguye ikukuyaho nawe uri. Mungu alimtoka. Mungu alisobanura ko nawe. Na wewe tafsiri yake. Bishoboka ko Imana yashobora kukwemera. Mungu ataweza kukukubali. Amen. Kaini na Abel. Kaini na Abel. Nitangire. Mwanzo. Ngo Kaini amaze kwica Abel. Kaini alipokuwa. Imana atimbega mwene wanyu arihe. Akamuuliza ndugu yako yuko wapi? Amen. Ati wali wagize umwungere wawe. Ulikuwa nifanya kuwa mchungaji wako. Nakunze ijambo Imana yavuze. Nilipenda maneno Mungu nakubwiye. Si nilikwambia ko nawe. Na wewe. Ni wakora neza. Ukitenda vema. Utakubaliwa. Sivyo none? Ni wagira. Ukitenda ni wakora neza. Ukitenda mema. Nawe Imana ishobora kukwemera. Na wewe Mungu ataweza kukubali. Ikibazo kihari. Tatizo lipo sasa. Abantu watu byarananiye guhinduka. Niliwashinda kubadilika. Birananiye gucika igikoresho. Nikawashinda kuwa birananiye kubica barico cyaje wala kuwa chochote. Uranibaza. Na kuwa najiswali. Kumva umuntu n'umukozi w'Imana. Unajiita mtumishi wa Mungu. Ukaba umukozi w'Imana. Uko mtumishi wa Mungu. Wumva ko uri igikoresho cyiza. Unasikia kama wewe ni chombo cha Mungu. Ukisanga. Ungali unazini. Nasanze muri Bujumbura. Nilikuta hapa Bujumbura. Mama yangu nilikuondera, madamu nilikuondera ikuru. Mke wangu ndio alinipiga historia. Sinzi barabara ngo ntajya barajya mubwiza muri niba cyuma kuri wowe. Bamukame. Sinzi ngo ahantu bigeze guca nimba ine yaraciye usimu yarategeye. Bashobora kumubwira ati none we watanze se, warishe se. Ulinipa za mbuga. Urumva? Unasikia? Na kuka hivi ndio amesema nitahawa. Hilo sikuelewa. Ndamaze nini yose tajari. Ngo na watu bigurisha. Ngo ni watu wanaojichuuza. Bigurisha. Watu wanaojichuuza. Nabii. Nilitaka niwaambie. Uzosanga murabayirira. Utawakuta hapa barabarani wakizunguka. Wasanga ni benshi kumumba kwisi. Au wazinzi mnasikia wengi duniani. Nishinda kujana na bakisi. 99 ni 99% ni Wakristo. Hadi nani mbele barabiri. Tena hapa mbele wanaimba. Mwijoro Mungu. Usiku mkikutana. Ni kulipa za mbuga. Amen. Asa au zangu
Tulipotoka tunatoka yani tunaenda tembea mkabare nikawashinikiza. Hapa mlipote tu. Nikafika mbwadeni. Ikirujana ngaje. Unajua chenye kimenishangaza. Na unaona bala nilikutana na watu wa hapa Ndio wazamani mlikuwa mnafanya. Nikauliza mko mnafanya nini? Pale kushaka mfano. Ngo tulikuja kutafuta pesa. Kati aje tu. Ngo tutaona tu. Ngo tutaziona tu. Mungu anatubariki saa nyingine. Mungu anakubariki. Unapata pesa kwa njia ambayo huna na mbele. Ukaona mahera muri msiru kurani. Barabara ziko na bakiriso. Wanajua tena ni Wakristo. Kazi wakazi kuimani shori. Tena wanajua kama Mungu anaweza. Haiko wako kwirondera yindi. Lakini wanajitafutia nini? Na kwa iyo baze kuba ufise agaciro imbere y'Imana. Ukiwa na samani mbele za Mungu. Imana uri kurakorera. Mungu uko anatumikia. Ntabwo ikeneye ko uyicinzi. Haitaki ujikatie. Kupasura inzira. Yo pekee na kunyura. Kunyura. Inakuonesha kwenye inzira zindi munyura mu. Hizi njia zingine mnazopitia. Usama nini bingi n'ububeshi Usinzi uongo na vinginevyo. Hakuna kwenye vitawafikisha. Imani yanga ichati kusamba ibusumbi bingi. Na kwa najiuliza kwa nini Mungu anakataa dhambi ya zamani. Haiko nasanze muri mamaze kwiyumvira. Nilipojiswali. Nilipata sababu. Ni cyaha gishobora kuba gikombina ibyaha byose biba. Ni dhambi imejemo vingine inajalimo ama vingine dhambi zote. Nta muntu uzosamba bitamubesha. Hakuna wenye mtazini naye kama umdanganya. Nta n'uwo uzosamba nawe utamubesha. Na hakuna wenye mtazini naye kama umdanganya. Cyangwa umugabo uzongera ndagukunda. Hata wewe na mume wako tunapenda mwizi na ya Yesu. Unamkunda. Kandi kuva ngao kagenda kunde na unaenda kwa mwingine kuna kupenda. Nibaje Abarundi. Nilijiuliza Warundi. Bisimiti ninga. Wako na mioyo mingapi? Bakobwa bahungu bisimiti ninga. Mabinti wa wavulana na wasichana mko na mioyo mingapi? Nikana wa mama mwalimu. Na wamama mmo ndani mko na mioyo mingapi? Mzingusha wakubwa bahungu 10 kwa bakunda chama bakobwa 10. Unaweza ambia wanaume 10 kama nawapenda wala wanawake 10 kama nawapenda. Kandi aho hose tunababyaye. Tena hapo uko na wanafiki. Kweli. Kwa sababu ukondera kugira ngo bemeze. Uko na kubali wakubalisha. Ariko niko navuga kugikoresha. Niko nasema kwa chisho. Iyo Imana imaze kukwemera. Mungu akikukubali. Imana ikwemera. Mungu akikukubali. Kingine inakwirata. Inakujivunia. Murabe muri Yobu. Muangalie katika Yobu. Shetani alikuwa anagenda. Shetani alikuwa anatembea tembea. Imana warahura. Mungu akakutana. Namubaza tuvuye Shetani. Mungu akamuuliza Shetani unatoka wapi? Atuvuye. Unatoka wapi? Genda mwisi. Ngo nilikuwa na zurura. Imana haikini yirate yalikuzi mugabo yitwa Yobu. Mungu kuna chenye alijivunia alikuwa na mwanaume anaitwa Yobu. Nampenda Yobu kwa. Imana Yobu ati wamboneye wa musavyi wanje Yobu. Uliona ule mtumishi wangu Yobu. Ameze gute. Aliko je. Mungu irakwirata. Unasikia na kujivunia. Sikubyagera mu muhugende mu bantu gutembera. Sijui kama mshenda umwana ciye ubwenge mu rugo. Ukiwa na mtoto mwenye umugabo akunda cyangwa umugore agukunda. Wala ukiwa na mke wala mume anayempenda. Usanga ati yewe fisuma nakamu. Unasemaga niko na mke anayempenda. Vise n'umugabo akunda. Niko na mume anayempenda. Wafise wabona umwana nawe uzababyeyi bagukunda ugati ndafise abavyeyi. Kama uko mtoto unasema niko na wazazi wananipenda. Kweli. Kwa sababu gani? Kandi nabo abavyeyi nabo. Tena na wewe. Aho agiye baravuga ati umwana wanje hari kwishuri. Na wanasema kwenye mtoto wangu yupo arashonje. Iko njaa. Kuko kwa sababu gani? Aho ubutunzi bwacu buri. Kwa sababu kwenye utajiri wetu upo. Ngo umutima wacu. Ndo kwenye moyo wetu. Aho ubutunzi bw'Imana buri. Kwenye utajiri wa Mungu kwenye w'Imana. Ndo kwenye roho ya Mungu. Ubutunzi bw'Imana buri muri wewe wemeye kugororoka. Utajiri wa Mungu uko ndani yako wewe. Iyo twebwe uko Imana igomba. Ukikubali kutembea Imana iratwara twirata. Mungu anatutazama na Imana itegenya ati wamboneye buginga meze gute. Mungu akitutazama anasema duniani hata shetani ainuke. Mungu aweza kukuacha. Anasema sio vile wewe mupa. Bijabewe neza. Ngo vizuri. Imana anapemubwira ati genda. Mungu anamwambia nenda. Byose ukure. Vyote upeleke. Vyote. Ariko kimwe ni irata. Lakini chenye anajivunia. Imana nako irata uko dusa. Mungu atazame gisi. Nako irata makoti twambara ibi. Wala
umutima wawe nibwo bwiratubwira yapfuye bikaba bizima yapfuye bijya babona ko nta kamaro bifise Imana ikatangira kubizana biba bizima kuko Hezekiya Imana yamubwira ati yaba ariya magufa yumye kwaba mazima ati vuga ko ijambo rimwe gusa amaze kuvuga ngo imitsi amaraso byose bitangura kuza ibyo jambo ryo ndabisoma cyane kubona ko imitsi ihoraho muri Zaburi 125 azatubwira ngo abizi ihoraho bameze nk'imisozi Siyoni udashobora kunyiganzwa n'ubwo ibintu byacu byose byokugwaho n'ubwo twobigira mu bibazo bimeze gute iyo twizi ibiyigana naho byonyigana naho byongera gute itangira kuvuga ati ntabwo unyigana na urya aho kuba kugujana n'ujyayo niba n'urupfu rukurondera ntiyaragera niba n'ibibazo bikurondera ntiyaragera kuko umeze nk'umusozi Siyoni hilo neno alikuishia ni abizi ihoraho ni wanayemtumainia Bwana. Sinabwiye ko mukabari nakuriye nabizi Imana ko yatabara. Niliwaambia kama hata mkabarini kuta watu wanayemtumainia Bwana. Bizigiye Imana habwa amahera mu zabuza. Wanatumainia kama Mungu atawapatia pesa. Leo ni jambo libwabo. Lile neno linasema ni abizi ihoraho wanayemtumainia Bwana. Na Imana ikagira ikabize. Na yeye Mungu pia anawatumainia. Abantu benshi ngo abizi ihoraho tumainia. Tuko kama mlima Sayuni. Nabo ateko n'udufata. Imana itarakwizera. Kama Mungu atakuamini. Bazogutera muce mu gutwi. Batakuroga mushika. Kesho tukubele bana. Ufate kuko Imana ntirakwisigira. Abizi ihoraho. Abizi ihoraho. Imana nayo ikabibisigiye. Ahubwo bameze nk'imisozi Siyoni. Haleluya. Amen. Ngabo umugore kuna mwanamke yagize favela mbere yiwe. Alifanya nini? Yagize favela. Alipata neema mbele ya Mungu. Yari nawe ni Esther. Na yeye alikuwa ni Esther. Imana Mungu imeze nka umwami Ahasuerus. Amen. Ngo amaze kubona ko ibihe bibaye byiza. Alipoona kama nyakati zinakuwa nzuri. Yari afite umugore yitwa Vashi. Alikuwa na mke anaitwa Vashi. Kama ngo agerageza kugomba kumuzana kumwiratira. Akajaribu kuleta kumuonesha watu wamjivunie. Nawe aba ari umuntu bwibone bwamaze gutwara. Na yakakuwa ni mtu wenyewe kiburi kilishampeleka. Kandi igihe Imana kuna wakati Mungu umengo yumva ko afise abantu hano mwishimye. Inajiwezea kuna watu hapa kanisani. Ariko igeze kugomba kubirata imbere y'abantu. Inataka kujivunia mbele za watu. Cyangwa imbere igeragezwa kana kivuga ati bugingo iyo byagezwe n'ibintu mureko. Wala mbele ya jaribu fulani kwa bugingo ile unaimana. Unakutana unamuaibisha. Tumera nka Vashi. Unakuwa kama Vashi. Umwami amuhamagaye. Mfalme alipomuita. Aravuga ati ibyo abandi bakoranye. Ngo wafalme walisema ko niratugiza bw'umugore wawe. Nataka nijivunie usuri. Nirate umugore tumaranye igihe. Nijivunie mwanamke tuko na nyakati ndefu. Ngo mwambie aje. Akakataa. Akakataa. Imarishi umwami cyahindura ibitekerezo. Mfalme akabadilisha tena mafikiri. Ibyiza byari Vashi yari kubona. Mazuri Vashi tangiona. Bicangwa n'umuntu yarasanzwe atuye mu rugo rw'akadishamazi. Nikapatia nafasi ule wanyali alikuwa anaishi pale na kwa sana. Hari igihe. Kuna nyakati. Dusengera ibibazo. Tunaombea jaribu. Imana Mungu mu gihe yagomba kutwisha. Mungu akitaka kutujibia. Akabanza amageragezwa kanaka imbere yake. Panaanza jaribu fulani ndani ya maisha yetu. Ngo Imana yarishiro kwirata. Kwa sababu Mungu anaona chenye atajivunia. Mbele ya shetani.
mbele ya shetani. Ati kwa mwangu unachungu yachahagaze. Ngule mtu niliyekomboa angali anasimama. Ukasanga aho guhagarara ahubwo urayikojeje isoni. Nakuta pale ya kusimama unamwaibisha. Ni mwana haraka niligo balirimba. Ningali mtoto kuna kanyimbo. Yumashimana na yumuichubahiro. Ikiato ikoje jisoni na yonasoni mukoza. Amurahamu yubashimana na imuichubahiro. Amen. Amen. Ubashima. Tukimheshimu Mungu anatuheshimisha. Haleluya. Amen. Ninachokituma niko na mtu afanya bashaka. Ndio maana nilikuwa naongea katika maneno. Vashita yakojeje isoni umwami. Vashita alimuaibisha mfalme. Nawe yakojeje. Naye pia mfalme akamwaibisha. Na ndio Mungu wetu ndivyo alivyo. Jipata Esther inamutana. Ikamleta Esther umwami. Ikamleta katika maisha ya mfalme. Haleluya. Amen. Nataka watu ndani ya hili kanisa la leo wanataka kumheshimu Mungu kwa sababu Mungu ikuleho baba itoe mu wale wangu baba ni wale ambao yizigiye kandi bamaze gutiza wale wenye Mungu alikuwa anatumainia na waisha kubali ibyo bari bategekishwe kwakira wenye walikuwa wanataka kupokea ibyiza bari bakeneye kubona vizuri wenye walikuwa wanataka kuona bize mu buzima bwabo vije katika maisha yetu. Hicho kitu kinashoboka. Hicho kitu kinawezekana. Gisaba gusa discipline muri we. Vinaomba tu adabu na kuamini imani kabisa. Na Mungu pia anakuamini. Ngabo yitwa Dawidi. Kuna mwanaume anaitwa Dawidi. Ndamukunda cyane. Nampenda sana. Ngo Biblia tugira ngo Bible inatuambia Isaya yagiye gusengera. Alienda kuombea bagi gusengera abana ba Israeli. Alienda kuombea watoto wa Yese. Akiye kuwasengera. Alipoombea. Mbega yamneye kuwasengera. Samuel. Kule unasoma nini? Haya ni naongea. Samuel. Akiye kuwasengera. Alipoenda kuombea. Ngo Isaya azana abana bose. Isaya kaleta watoto wote. Abo yayizigiye ko imana yushima. Wenye alikuwa anatumainia anaamini kama Mungu atawajifunua. Daudi yeye muhereza. Daudi alikuwa mtoto wa mwisho. Yigezamwibuka. Akumkumbuka. Imaze kugera ku rugero rw'aho sura bakora kwiba. Jiwaze kufika nyakati mpaka baba na mama wako. Kisha anakuona kwibaza ngo Daudi yabaye neza. Wengi wanajiuliza kama Daudi yari umwana wa mbere yanswe mu buzima. Daudi alikuwa mtoto wa kwanza anakataliwa ndani ya maisha yake. Na kuna hao ni kupigisha ndani wapi? Ni wenyewe nilifundisha niliwaambia. Tuko mgesha Daudi. Wakati wa Daudi. Chagiye abana baje kuragira. Ni wakati watu walikuwa wanaenda kuchunga kondoo. Wanakutana simba nini kila kidudu. Nibajije impamvu. Nilijiuliza sababu. Se yarafisa abana benshi. Baba yake alikuwa na watoto wengi. Anabatakana gafise imyaka 8 hagati imyaka 8 na 15. Anakamata katoto kwa miaka 8 hadi 15. Biblia batubwira ko iyo yasize amavuta ku myaka 15. Bible inatuambia kama ni katoto na 15. Lazima kufata Andriche hali. Jiwaze kukamata Andriche. Ukamwisha bakunda gucunga inka n'inka. Unambeba kule porini. Hadi kwaliyo indange biki. Na unatoka kwa simba pako nini na nini? Mwana kabera. Huyo mtoto kwa babake alikuwa anafuma saka akabari yeye. Ingesababisha basi babake. Kama ikintu kichanganya ndashiki. Chenye kimenishangaza. Amaze ku Samuel amaze gusenga. Aba bose. Samuel alipotazama wao. Akakosa tamaa. Akaanza tena haruji. Akamuuliza hakuna mwingine. Kali yeye muuliza na bana baruzi. Na alimwambia leta watoto wote. Akasema kuna kingine. Aliko karibu mshambani. Ngoka porini kule. Tuliko kazi. Ngoka alike kaji. Haleluya. Amen. Kwemegwa nina. Kukubaliwa na Mungu. Imaze kwemegwa nina. Ukikubaliwa na Mungu. Amuoba pose. Kwenye utakuwa pote. Nguvu zima zinakupiga. Amen. Nguvu zima. Nguvu za Mungu zitakukokoka. Zinakuleta zinakufikisha katika mpango wa Mungu. Nisho kitu niko ndababwira impamvu turushi. Ndio maana niko nawaambia sababu gani tunachoka. Imani itagikora. Sio kwa sababu Mungu ataki. Kibazo nuko imani itatwemera. Ni tatizo ni kwa sababu Mungu ataki. Imaze kuba yamaze kutwemera neza. Kama Mungu anatukubali. Abyumva neza ko turi ku mutima wacu. Tumesikia kama tuko katika moyo wa Mungu. Na
naho wamwishamira ugatiza nuriyanisha hata uwe porini kuzamurika gushika nani wenyewe uko pote Mungu anakuwezesha mihango warakuze ulisema kumyavu tulikalisha na wakuu acha tabia kwanza boreka kwanza izongeso afu Mungu akuinue na ibintu byinshi ukeneye kuzovuga hakuna vingine unahitaji masengesho menshi ukeneye hata maombi mengi hayahitaji ukeneye gusa kwimana bigati ndamuzi Mungu unataka tu Mungu aseme na kujua amen hamuvuga ati muri rema anasema katika kanisa ujya mu pastor mama ujya mu mama wa pastor ule mama mchungaji mimi ntabona kuna mwingine sioni ndondera mtafute aje Amen. Hallelujah. Ushobora kuba wibagira muri ababyeyi nta kimwe bitwaye. Teza kuri saulika na wazazi. Kwibagira icyo bitwaye. N'abana bawe bakwibagira icyo bitwaye. N'ababyeyi bakakwibagira icyo bitwaye. Ariko waka imigenderanire yawe. Lakini jenga mahusiano yako na Mungu. Hanyuma Imana ibarage ikuza. Uone gisi Mungu atakuzamu. Uone gisi atakuinua. Ari imitwaro mwirwa murasengera y'ibibazo n'ibindi. Shida mnazoombea huku na huku na huku. Kuzoba ari kuvuga gusa ati data. Ni mtakuwa tu mnaongea baba. Kugira neza kwawe kwa uje. Kutenda mema kwako kuwe na. Wakorintho wa kabiri ndimi. Wakorintho wa pili kuko muri. Kwa sababu ndani ya hariho egume iri. Hapo ndiyo. Mumana. Kwa Mungu. Mumana haoya. Katika kwa Mungu hakuna hapana. Mungu yakuza. Mumana haoya ibaje. Katika Mungu hakuna hapana. Amen. Amen. Wahidu kilisika gasenga nini? Ezekiel. Ezekiel. Imana imutuma ko umuhanuzi. Mungu akamtuma yeko nabii. Iramubwira ati genda mubwire ko hageze kwa. Ngo wende umwambie kama afika. Asezere arangize. Aage na amalize. Ezekiel ngo arahinduki. Ezekiel ngo akageukia ukuta. Ahamagarima. Akamuita Mungu. Akati sindagira gupfa. Akamwambia sijafika kufa. Ndagiye kubandanya. Nataka kuendelea. Ndakeneye umwana nabyaye ejo ndobone ngene baho. Nataka umtoto niliyezaa mu myaka 10. Nataka kuona meno miaka. Mungu akasema ndiyo. Ishi. Baho. Ishi. Amen. Amen. Baho. Ishi. Imana yo tuyihamagaye twizeye. Mungu tukumuita tunamwamini, anatuamini ni ndiyo. Yesu yasanze ngo abigishwa biwe bariko barasenga muri Mathayo. Ngo Yesu akakuta wanafunzi wake wanaomba. Mutakaza mu madibaza. Bariko barasenga. Wako wanaomba. Wako barasenga abadayimoni. Wako wanaomba. Barasenga kuyanga kugenda. Wakaomba bikatazama. Yesu akawatazama. Iyo mugire kwizera kungana gatetekasi na. Ngo mkiwa na imani kama apana badayimoni. Apana pepo. Ni Yesu. Hata milima. Mugayishamba. Kayamisha mwipepo. Wewe Imana yaterese ngahungukira ahaye mu bicibito. Jiwaze kitu Mungu aliweka hapa chini. Ifazio jambo kavuga ati Imana ndagomba cibito kimukire igitego. Jiwaze useme neno ngo nataka chibito ya Gitega ninapita. Kwa Imana yize. Lakini kuacha Mungu anayeamini. Nao bakayize. Nao pia wanamwamini Mungu. Birashoboka. Vinawezekana. Mungu yavuze ngo byose bishobokera abize. Abize. Imana igira. Nguzo igira muri nguzo muri rangiza hamwe. Msimu nabiachia hapo. Abize kandi Imana ikabize. Wanaoamini na Mungu pia anawaamini. Imana byose birashoboka. Vyote vinawezekana. Mugabo yitwa Yosefu. Kuna mwanaume anaitwa Joseph. Uwe nawe yari mugabo umwana. Huyo alikuwa ni mwanaume. Yeye yamubwira ibyanyu. Alijionyesha akamwambia leo. Akamwambia sasa. Tazama. Naona sona nyoko nabo muvuka nawe mutakunamira. Naona babako na abantu bose baravuka na baraguruka. Wako wote wakasimamia. Atarondera kumutamukiro. Wakataka kumtupa kwenye shimo. Wakamuzisha. Iyo moja hose. Kwenye utaenda kutumenima. Kama uko pamoja na Mungu. Ilitaji Imana rinde bikuriwe. Kama tena Mungu liko kwako. Vyako vitatendeka vizuri. Urabe nimba waravuye muri Kongo. Kama ulitoka Kongo wala Rwanda. Waravuye
matana wala matana, ukaburi kumwe n'itara ry'Imana. Kama uko pamoja na tara, kukuzamurira hanyuma muri Mungu anataka kuinulia pamoja. Hamwe wanasigara bavuga ati uyu ni wundi. Wakawa wanaulizana wewe ule mwingine. Kubuza umugambi w'Imana. Hakuna wanyataweza simamisha lengo la Mungu. Imana izifashe cyane. Mungu atusaidie. Amen. Na majambo y'Imana. Ndo maneno yangu. Hadi darani. Na malisa. Tunazungumza muri Yesaya 5 nime kubanda. Nataka niseme Yesaya 5:1. Sitapasoma. Na si jambo litubwira ku muzabibu. Ni neno linatuambia katika mzabibu. Imana yerekera. Mungu alikuwa kuna tazama. Iko na tazama wanadamu. Ikitangura kuvuga iravuga ati. Ikasema niki nari gukorera umuzabibu ntakoze. Kitu gani sikufanyia mzabibu wangu sikutendea? Ndio hapo kwa ngambura. Nani atasimama nishtaki? Pakakosa. Mbele shakati yeye kubera habuze n'umwe. Sasa Mungu akasema pana mzabibu unateye ahantu hamera. Huyu mzabibu unaweka fasi shenge unateka ngaha muri Rema. Nilikamata wewe usiogamba karabuza nikuteka ngaha. Imweza makozi n'Imana. Iravuga ati nako wananiye. Nikasema kama ubwo ruzabibu ngome nakurandure. Hiyo mzabibu nataka kuanza kuona Yesaya 5. Muje mpasome sana. Ayo kuko aho gwari. Kwa sababu kwenye Imana ngo yaruteye ahantu heza. Yarubagarira. Amabuye irakurayo. Amahwa irakurayo. Amazi iravomerera. Ariko hageze ko guhamba kwa bibijana. Imana irikiza. Kujya yishyikije mu gihe cy'itanguriro. Iravuga ati rero ibisigaye ngo mendane runo rugemwe. Ijambo rirangira ryo rinyica. neza ndabonona niba ngene n'uruzitiro rwawe iyo wabaze kuba wibagiwe n'Imana uruzitiro rw'Imana ruvaho iyo wibagiwe n'Imana ibitero byose biza bikugeraho iyo wibagiwe n'Imana isabo abisi bahura nabyo nawe ukugeraho ubukene bw'uko Burundi nawe ukugeraho ariko abisi n'Imana nubwo byonyiganga nubwo byomera gute abandi nubwo borana inzara no kwemerwa n'Imana naje Imana ikanyiza na kukubaliwa na Mungu na mimi Mungu anikubali nabahaye kazi nayo mpamvu ndi hano kuri umunsi ndio maana niko hapa kwa siku kazi ana tuwafanye mse kanjoni hapa tuwasaidie kuomba ataho changeni kama hakuna nitaenda